Festival Kocurska žatva počinje z programu z nahodi otveranja Ruskого doma u Kocure, kotri švetočno otvori predsjedatelj Nacionalnog sovitu Rusnacoh Slavko Rac i predsjedatelj Kulturno-umetnickog društva Žatva Mikola Šanta. Na 20:30 minuti bude otvorena vistava Maljunkoh Mikoli Buši z nahodi storočnici jeho narodzenja. Perši deň žatvi bude zakončeni s programu za mladih tamburovanje, ktora počinje na 21 hodinu. Na jutre programa počinje na 17 hodin na plošči opres Ruskого domu, s pridavanjom hljeba z novoho žita. Na njej nastupja i dzecinski ansambl Kulturno-umetnickog društva Žatva, Kulturno-umetnickog društva Zavičajno vrelo i mađarska dzecinska grupa Kulturno-umetnickog društva Žatva. U školskej sali na 17:30 hodin bude otvaranje vistavi eksponatov z etnokluba odnjate od Zabuca, z nahodi 190 ročnici od snovanja ceha remeselnikov u Kocure. Tiž bude i promocija knjiške od usne i popisanu literaturu akademika Mikoli Mušinki zo Slovackej i predstavljanje etnostoloh i knjiški o aktivu ženo Kulturno-umetnickog društva Žatva. Na centralni programi, kotra bude otrimana u Domu kulturi na 20 hodin, budu učestvovac hosti z Novog Orahova, Kuli, Šidu, Verbasu, Novog Sadu, Ruskog Kerestura, Đurđova, Bikiču, a tiž i domašnje Kulturno-umetnické društvo Žatva i Kulturno-umetnické društvo Zavičajno vrelo. Na festivalu bude prisutna i delegacija z Oskurova, z Slovackej.